babandi kuri babandi nyine usanga bahemutse kugira baronka yo gusigiririza cyo vyumva yuko inyuma y'ivyazo bacaza urubanza ugasanga bacumujwe n'akamanyu k'umutima gusa ariko rero kure utacumujwe n'akamanyu k'umutima no muri imvya caza kubwira ati vraiment gerageza uhoze ijwi ryawe kuboroga bakatwitiranya ukadusangira imisimbo bakatwitiranya ukadusangira ibyago akabirya kenshi baturusha n'ubutunzi akagenda mu modoka wowe utagira n'igare inda ze zigahanga wowe imbabura imanitse ariko hora ibyacu saho bicira hari igihe kimwe bizasobanuka rwose abana b'Imana tugahagarare Nema Maipopo ati maisha ya mtu hupangwa na Mungu. Avuga ati tupate wapi mtu kama huyu? Na makuru muzi cyane y'uwitwa Yosefu yagiye mu gashwari kwa Potifari. Ariko kweli Imana yamuziga mu kintu gikomeye yari yashize muri imuha kurota inzozi. Arazisobanura. Umwami amaze kuvyumva aravuga ati none kwinzara igiye gutera ninde mundi muntu twoshobora kuronka ameze nk'uyu ni waca jeri ivyo bintu vyose vy'ibigega. Aho uri hose rero uri kuradukurikirana uri ikibazo cyose urimo Imana ishaka guhinguramwo inyishu ici ahantu utaziga nitwe tuzi ko uri ya mutipe yoba umwami ariko vyabanje guca hari ya mugasho Imana ikubiturumye umwami na waravuga ati vraiment uyu muntu ashoboye gusobanura zino nzozi nta wundi jemo nayo ashobora kutunga bano bantu muri iyo myaka ndwi y'ikigoyi nabo yunyene none suko. Tarisisi Hope Ministry TV no muryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Nakamanyu k'umutima nyene wirinde gucumizwa nakamanyu k'umutima nyene ucuvyumva yuko twamaze kuza muri show imeze neza cyane show ya 66 tuza tukubwira ngo wirinde ntuzucumizwe nakamanyu k'umutima ni show ubona neza ko iza kubigizwa n'abakobwa benshi musanzwe muzi yuko kenshi badushikiriza nabo show ziba zimeze neza maravyibuka ubwo tugaruze turi kumwe na Safi hari iburyo bwanje. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, bon après-midi. Tu me neza? Ego ndashimye. Okay. Ari. Bonjour, bonsoir, bon après-midi Aline. Bonjour. Bonjour. Meze neza? Izina ninde? Nishime Aline. Sawa rero. Nivyo twagomba kumenya. Kurundiro neza ko ndi kumwe na Metrese Kaboro muramuzi nawe nyine azanga dukubitira amasho tuvyina dusubira. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Meze neza. Ifarasi uvugana? Nacharaza. Sharakanye. Nuko ibo bavuganje ndi kumwe na Papa Parfetezo. Bonjour. Meze neza. Ego meze neza ndashima. Donc d'ailleurs no kucumva nawe. Bera mwaramutse. Namahoro cyane. Baje baduhindura ibintu nkuko watuvuze ko tubwiye ngo umunsi wose ugira ubwiza bwawo. Na cyane. Nta munsi wose ugira ubuyenzi bwawo. Ubwiza gusa. Nuko nabatuza kuba turi kumwe rero nituba kwateza twinjire nino ndirimbo dutangura n'indirimbo ivango nakamanyu k'umutima nyene nakamanyu k'umutima ajya genyine ukagigiturira usanga ucumujwe nakamanyu k'umutima ukagigiturira ukazobona nakazi gaciye karangira oya si vyiza reka nuducumuzwe nakamanyu k'umutima sinone ntimbubizi no nakamanyu k'umutima bakira kagasenke myere ukajugenda handi ntabanje kuvuga ukavana yibi nabiriya ejo ugasanga byabaye urudubi ako nakamanyu k'umutima gezaho nuko twagiye Ayoboze kiri korale Sinai iva akuvara mu gihugu cy'u Rwanda baturimbiye ndirimbo ivango nakamanyu k'umutima n'indirimbo ya kera murayizi twiririmbe twese. Ayo mafaranga yawe nakamanyu k'umutima gusa uya kitari menshi nakamanyu k'umutima gusa akanyagato yagushiraho nakamanyu k'umutima gusa kandi ntukangaca za kumarira nakamanyu k'umutima gusa
akano karahitinze cyane bakasaga pande kava ngo komeza yarunde cyane no mara kuva mu moka naca zo kumarira baca bavuga ngo eje ngo hani mu gihwaguranya amafaranga mu panekote ngo asha ngo yakwimye ngo aca kuyamwimye baca kurimbira ngo komeza yarunde ariko siko bemeze aba batanze impanuro bavuga ati vraiment nibo yarunda ukayarunda cyane ntaca zo kumarira ni wamara gupfa yafashisha imfuvyi n'abapfakazi ngo tubikora muri Traces of Ministry hanyuma afashe n'abari batishoboye n'abari abandi nuko uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutima gusa akamanyu k'umutima kakuryohera uyu munsi ejo kakakuniga nuguwe neza ejo bizahinduka kandi nyuma y'ibyo byose hazaza urubanza uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutima gusa uwo mubiri ugushuka n'akamanyu k'umutima gusa ubona ari mwiza n'akamanyu k'umutima gusa akanyagato wagushiraho n'akamanyu k'umutima yewe gusa utazunanza siga umubiri n'akamanyu k'umutima gusa usigirize usige cyane numara kuva mu mwuka nacyo uzaba ukimaze ababona kuri mwiza bazasanga uri mubi uzamanuka ikuzimu ku ndiba y'urwobo kandi nyuma y'ibyo byose hazaza urubanza uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutima gusa usigirize usige cyane numara kuva mu mwuka nacyo uzaba ukimaze ababona buri mwiza bazasanga uri mubi uzamanuka ikuzimu ku ndiba y'urwobo kandi nyuma y'ibyo byose hazaza urubanza uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutima gusa babandi kuri babandi nyine usanga bahemutse kugira baronka yo gusigiririza vyumva yuko inyuma y'ivyazo bacaza urubanza ugasanga bacumujwe n'akamanyu k'umutima gusa ariko rero kure utacumujwe n'akamanyu k'umutima no muri imvya caza kubwira ati vraiment irageze hoze ijwi ryabagiye kuboroga none no vyumva none kure utacumujwe n'akamanyu k'umutima twagiye guhorera kumubaza Yesu ndumva indirimbi yagaruka nshuti ihangane aje kukuruhura batatuzi bakabona imvura igwa mu mirima ya twese rimwe na rimwe ndetse bakaturusha no kwezi bakatwitira
bakatwitiranya kuko dusangira ibishyimbo bakatwitiranya kuko dusangira ibyago akabigira kenshi baturusha n'ubutunzi bakagenda mu modoka wowe utagira n'igare imbwa ze zigahaga wowe imbabura imanitse ariko hora ibyacu usaho bicira hari igihe kimwe bizasobanuka rwose abana b'Imana tugaragara twembi uko tuzasa ntikurahishurwa ni nacyo gituma ab'isi batatuzi bakabona imvura igwa mu mirima ya twese rimwe na rimwe ndetse bakaturusha no kwezi bakatwitiranya kuko dusangira ibishyimbo bakatwitiranya kuko dusangira ibyago akabigira kenshi baturusha n'ubutunzi akagenda mu modoka wowe utagira n'igare imbwa ze zigahaga wowe imbabura imanitse ariko hora ibyacu usaho bicira hari igihe kimwe bizasobanuka rwose abana b'Imana tugaragara turaceceka ihorere numva guhorera k'umubaza Yesu numva imirindi yagaruka nshuti ihangane aje kukubura turaceceka ihorere numva guhorera k'umubaza Yesu numva imirindi yagaruka nshuti ihangane aje kukubura hasi ijwi ryawe mukobwa w'Isiyoni ayihora ihorere 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 uraceceka ihorere numva guhorera k'umubaza Yesu numva imirindi yagaruka nshuti ihangane aje kukubura uraceceka ihorere numva guhorera k'umubaza Yesu numva imirindi haleluya nuko indirimbo nzogohora ceceka hora wihorere indirimbo mumva neza ko ari indirimbo yuzuye ubwiza bw'Imana indirimbo ishoboye kudufasha natwe guhimbaza no gutazira muri kano kanya safi ihoreresha hora igusha ibibazo ntibibuza ariko ihorere ari hora ceceka mwana wihorere ibibazo naho bihari Yesu ari mu ruhande rwawe suko none nawe rero imbambo nabo batagira n'ikidirigo abandi bafise amamodoka n'amavora mugabo reka bahumure utabagwa kwabo kuri hafi yego sha mina gabo hoza abantu babiri sha nabo bari mu bihekana nuko ndako turima ngo ibihe mufitaniye beef wewe nukuvuga akenshi iyo umuntu ari umukristo akunda guhura n'ibyago byinshi rero satani akunda kucazana akakwereka babandi bisi ingene bagize gute bafise ibyo bakeneye byose babironka bagize iki cyogenda kuryamana na ntuze yaca gukubita inoti ibintu bifata inzi niye guhoza ukaca usanga umujene ari karahemuka kugira ngo umuhungu amuhe ibyo bindi ariko ntukangwe n'ibyo ubona bafise nta mahoro bizoboneka we komeze usenga Imana ibyo wawe bizosobanura amina ari umunsi umwe gusa Imana yababiki ntukangwe n'ubwo bukene ubona abaja gusambana bakaronka amahera bakagira gute wowe ibyo ntibikurabe baronka amahera bakaca baronka n'umugera bakaronka n'inda batifuje ejo ugasanga bibaye urudubi ingorane gusa ariko umuntu yigumije akakumyibanga ntaje muri ivyo akaguma akemeranya n'ubukene bwiwe tumubwire tuti hora ceceka naho wihanganye ukagumye banga amina ntiwumva ico ico nabakundi nabavuga butumwe gusa nuko papa parfetezo urafise nabo abantu babwiye uti hora vraiment kubera ibihe kanaka nibahore birateba mugabo birashika ako kantu gasubiremo birateba mugabo birashika sha satubiyo byumva yoca ibihe satura yo byumva yoca kurondera
nukuri haramuntu abaho ibihe by'amadeni akumva umenga isi yose ramwanse umenga haca kujya kabiri baramwishuza kujya gatanu baramwishuza ibyo nibihe mu gutaha yaca kujya mbere akaca kujya 14 yogira kwepe abo yes akarinda guca kuri amakatesa akakora amasiti ibyo nibihe rero birashika ibyo ni bya bihe byangeze ko none barananiwe muhekwe kurutare habandanye urugendo yo bebe bera berinazo raba umuntu hotsa ashabwe uti wihoreresha ihorere ibyo bihe bizorangira ndihojejeje ubwa vyakweri uvuga ututera ubereza arabwibanze mpore none duko reka tuve kuri no ndirimbo dusozere nino ndirimbo yo no muririnda avuga ngo iki yava mu gihugu ca Tanzania avuga ngo yavuze umuririmbyi ni Neema Mwaipopo, indirimbo ni tumpate wapi mtu kama huyu. Agaciro kuri no sinabandi benshi bakugaye ariko Imana iri mwijurira ko amina hata kama wengine wanakudharau aha abantu benshi bakugaye Mungu aliye mbinguni anakutambua Imana iri mwijurira kutsi siku moja atakunyeshea baraka musi mwazo kunyagize migisha opfa twende tupate wapi tena mtu kama huyu tupate wapi tena mtu kama huyu ambaye Mungu anakaa ndani yake ambaye Mungu anakaa ndani yake tupate wapi tena mtu kama huyu tupate wapi tena mtu kama huyu ambaye Mungu anakaa ndani yake ambaye Mungu anakaa ndani yake Twagi tupate wapi tena mtu kama huyu tupate wapi tena mtu kama huyu ambaye Mungu anakaa ndani yake ambaye Mungu anakaa ndani yake tupate wapi tena mtu kama huyu tupate wapi tena mtu kama huyu ambaye Mungu anakaa ndani yake ni kuri no ndirimbo cyo dusozera ko shoyo no munsi gice 66 bona neza ko cari gice kigizwe n'indirimbo zimeze neza cyane indirimbo zitambika aho twatanze tukitakadura abantu bose bakaja mu mwuka baja mu mwuka bakaja mu mwuka bavuga mu ndimi bakavuga mu ndimi n'abavuga indimi z'ikirundi nabo bapfutse ururimi rw'ikirundi dushimire Bera haja sezera badukurikiranye
turashimiye abakunzi bacu muguma mukurikirana ibikorwa tuguma tubazanira bishasha yego Kristo umwami aganze imitima yanyu. Amina. Parfetezo. Shimira abadukurikiranye ngaho rero basezere. Ndashimira abadukurikiranye n'abadahengeshe kudukurikirana tubandanye nabo tubashimira tubasabe musangiza abandi ndizera ko bibaryohera mu bandanye musangiza abandi mwarahitagiye cyane. Amina, asante sana. Kabo. Shimira abadukurikiranye rero iyo mikoro ndayikugabiye ni gwawe. DJ sana tu. Ndabashimiye cyane abadukurikiranye. Imana data wa twese ibaho umugisha iganze mu mirimo yanyu, nimbura umurimyi iganze mu mirima yawe, nimbura umudandaza iganze amafaranga yawe ugiye kuyaranguza uronke byinshi, nimba ikintu cyose ukora, nimbura umupolisi Imana iguhe gucungera abantu neza, nimbura umusoda Imana iguhe kubararira neza fresh, hama tugumane hanyuma mu bisanzwe dufitane nuko. Asante sana. Bana nguyu Kaboro rero Kaboro ntavutse avugiye avuze inkengeri niko bavuze. Nuko ari ngaho rero shimira badukurikiranye nawe. Ndabashimiye mwese mudahengeshe kudukurikirana ijoro n'umurango. Reka nsabe natana ninginge nanone manize guhezagira amaso aza kurabisho kandi manize guhezagira n'ikiganza kiri buze kukanda kuri Kaboro. Yo asante sana kabisa. Umugisha ntawo wobosha nanjye ndaza gufyonda ko ndawutahukane. Nuko Safi Sifa Maîtresse Mbambura bwira badukurikiranye akajambo ti bonsoir. Bye turapfuye ngaho ijambo ni gwa. Vraiment nafurahia sana tena naona ni kwa majina mingi sana. Sifa Safi Mbambura. Hata safari limekuja. Na safari. Kweli. Okay, kitu kimoja nawapenda sana. Msisahau kupartage kupatia na wengine nao watizame show ya leo. Sanda ukabora. Ukabora. Okay. Nuko reka tugushimira nawe bafashaganye kadukurikirana show y'umunsi nirangiriye ari kintu birigaro cyabandanya. Bananyugumane natwe ko bayivuze fata kino kiganiro iyo linkiye abandi bantu numere nk'ababandi umuharinki ngo ibintu twe nivyuguruka uyegende ugurama mege hanyuma vyugurure bitekiyemwo ibintu vyiza bigufasha mu rugendo kuja mwijuru vyuzuye ubwiza bw'Imana. Wakoze rero kubana natwe tuze dusubire mu yindi show izokurikira naho utaha. Bye bye, ciao. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.